Bw'omuguzi. Mwancho murigereria na gukwanira bono ndonsi asobereta se margoba ya bono chinga kichinde na gukwarigania semesa ya mangana ya kero ya Ensa Eyemo ya bono margoba aseri bwanyare kigogo sansamuranira ali abereka gukorekana kurwa semambia yarenge ntambe gachinse chigabono chia bono margoba lituko nelia Jumaine tariki 29 omutinyo gatatu mwaka bwekiri bubere na 29 na manga abereka gukorekana inyira bono Kenya kwanza ni gobono barokane komo mochumura iwenzo muskuru Kenyatta asokoboro kwa mabuta ime yense naboigo chiskuru nigo chigendreta kogoka nago chengera ogosoka kwa matemo KCP ayo abetega koraligwa burito kohigoro ayu amo nayanda mange na kwarganirito imanya senchira yobo ikiranu orito kubwaterana nere kurwa sumu no wimanyiriyo igakuro kwa Joshua Auta iriterane nkuro kwa Vincent Unyancha. Na asensemo yomulembe no tokonya chakira ase margoba yabono kurwa ase chikanisa ayanigago chekerekeria ekyombegia Interfaith Council Kenya rege kubolia bwatani bonsi nabo igobali bakurigie ebirugo byoburayi kone kibunango korabale siasa chomulembe nigo chinga kyecho babolia serikali kobekemerubiri asoko nekingo kora bale chisegi chegenka nabo igo ogosarwa kumwana omunyaroko muri Kaito Brighton Makori no roboti rwa senchira yobwikirano Nonya serikali yarorekanile kobeke meroberi ya bene erigokora ogosara kwa bana abaiseke amo negisegi ja nyomba nigo bano ekebekyo kendete kwenekiwa ase orogongo rwagusi bakwana negetaseni Ndizi TV Interfaith Council imeye county ya Kisii nigo bono besokire na kugikeri enganeyo asebono babuli meroberi ya bene kobekwa erigokora obobe obwo. As religious leaders, we call upon the government, especially Minister of Interior, to remain vigilant and proactive to identify and prosecute those involved in the vice, especially the medical personnel who engage in the same. Wasichana kukeketwa, hiyo imekuwa kitu ambacho imesumbua community yetu sana, lakini tunaomba kwamba ile vita ambayo tuko nayo sana ni hiyo vita ya kuona kwamba hiyo kukeketwa imeisha, na tunaomba kwamba mahali wasasi ambao wanatuangalia ama wanatusikia, jukumu lenu kubwa ni kujua kwamba wacha kuharibu msichana yako, kwa sababu msichana ni wa muhimu, msichana ni wa kesho, na hata katika Biblia wasichana hawakukeketwa. Waigo nigo banyarire bakoboria serikali gwetera igwisara yoburendi bwime kubeke meroberi ya bene erikwenekya bona abana siasa bali barakwana chingwana jigoturwa ni marembe ngori rubale egetambugero egetindi inga kieki cyoborwanererwe birogo ase county yaito ya Gusii ya Kisii gotogosaba bali abarwanereri baba abantu babwate obwamate obuya mbatwara liberera asoborwanereri wabo. The political class should refrain from hate speech and anything else that disrupts peace before, during, and after elections.
boigo ni watabire muna miroberi ya bene takiriko begwa ili kulinda abana amo n'abasubati. Kwa hivyo tunaomba serikali na pamoja na makanisa tushirikiane pamoja kuona kama hizi duruma, tuwe na masomo, tuwe na mambo ya counseling, tuwe na mambo mengi sana ambayo itasaidia kaunti yetu hii kuwe na amani. Ngolipotelea egetaseni Ndizi TV kuru a ward ya Kisii Central ebunge nyalibali chache iretariane Brighton Makori. Mbiyamono omurikito Brighton Makori asoroboti rwa senjira yobo ikiranugo tigana nere Brighton Makori kurigereria ayande anena sensemo yobole mimenye county ya Kisii umuroberio onigo semeroberi inigegenreto